Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha hi yisa emahlweni hungu ra ku akiwa ka tihofisi tintshwa ta masipala wa Collins Chabane. Eka xipiko lexi hundzeke, vaaki a va sola ku va masipala wu rhangisa ku aka tihofisi leti durhaka kwalomu ka R200 wa mamiliyoni wa tirhandi loko vona va xaniseka hi mphakelo wa vukorhokeri lebyi fanaka na mati na swa rihanyo. Endzhaku ka sweswo, vafambisi va masipala va kombise leswaku mphakelo wa mati na swa rihanyo a hi ntirho wa vona lowu va nga kongomana na wona masiku hinkwawo. Kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi na meyara wa masipala wa Collins Chabane nkulukumba Shadrack Maluleke xikan'we ni mufambisi wa masipala nkulukumba Risenga Xilenge ni mutivi wa politiki nkulukumba Magic Nkhwashu. Riperile na ku mi amukela eka ngula ya vutivi. Tlerisa n'wina. Hi swona hi khensini. Meyara, hi nga sungula hi n'wina. Endzhaku ka loko hi tlangi xiviko lava aki va ka Makhasa Green Farm va rilaka hi mati na swa rihanyo, mi vuyi mi kombisa onge ku na swin'wana mi lava ku swi basisa tanihi masipala, mi vona ku nga ku a swi mi khomi kahle ngopfu? Inkomo Mahaxi, i ntiyiso tanihi masipala wa Collins Chabane, loko ku vile na ku tlangisiwa ka nongonoko wa ngula ya vutivi eka vhiki leri nga hela, hi twi hi khumbeka swinene, kambe a hi khumbeka hi ndlela ya ku ku akiwa ka tiofisi ta masipala na leswi vaaki va rilaka ha swona a swi na ku yelana. Masipala wa Collins Chabane ku fana na ti-local municipalities letin'wana a ti na vutihlamuleri eka mphakelo wa mati, a ti na vutihlamuleri eka ku akiwa ka titliliniki, a ti na vutihlamuleri eka timhaka ta ku endliwa ka ti-day roads. Se hi ndlela leyiwani lexi xi hi vavisaka i ku hikokwalaho ka yini ku akiwa ka tiofisi swi ya khumbana na timhaka ta ku hava mphakelo wa mati, ku hava etliliniki eka muganga yo fana na Green Farm ni le ka Makhasa. Kambe a hi vuli leswaku tanihi masipala leswi vaakatiko va rilaka ha swona swi hoxekile, a swi hoxekangi, kambe leswi hi vona ku onge a swi fambangi kahle i timhaka ta ku va ku kayivela ka mati, ku nga ri na tliliniki, swi fananisiwa na timhaka ta ku akiwa ka tiofisi ta masipala leti sweswiwani loko hi karhi hi vulavula hi ndlela leyiwani, vatirhi va le aka masipala va tirha a ofisini yin'we yintsongo va ri 5 tsevu na ku tlula, laha hi swi vonaka leswaku swi fanerile ku va hi aka tiofisi letiya ku va hi ta kota ku va hi kuma ndhawu ya ku va hi tshama eka yona, hi kota ku va hi nyika vukorhokeri eka vaakatiko bya hina. Aka Mr. Xilenge, aka loko mo langutisa kahle aka vaaki lava mi va tirhelaka aka Collins Chabane, swi ti komba kahle ngopfu ku onge a va swi tivi ku masipala wa n'wi a hi wona wu fanele ku va phakela mati na swa rihanyo. A swi mi vilerisi ku va vaaki va n'wi va nga swi tivi ku hi n'wi mi fanele ku a hi n'wina mi fanele ku mi va phakela mati na swa rihanyo? Ya, ni kombela ku rhanga hi ku xeweta ka valandzeleri va ngula ya vutivi. Yes, i mhaka leyi hi nga vulaka ku ya hi khumba ku va mi kuma ku ri vaakatiko va hina swin'wanyana swilo a va swi twisisi kahle ku ri vukorhokeri bya so hi nga byi kuma aka xiyenge xihi xa mfumo, kambe hi nge tati ngopfu ku va sola ku va va kha va endlisa sweswo. Mi ta tsundzuka vaakatiko swa ku na local government, district kumbe provincial or national a va mhaka na swona, vona va tiva ku loko va lava vukorhokeri va ya ka mfumo. Se loko va fikile ka masipala va swi teka ku hi le ka mfumo. That's why mi kuma ku ri na loko hi tshame kwala tiofisini swa endleka tatana Ngobeni mi kuma ku va ku humelelo maybe ti-civic to karhi ta muganga wo karhi va fika va ku va lava ku hlangana na mina na meyara
mi kuma ku swilo leswi va fikaka va swi ndlela laya hinkwaswo mi kuma ku a hi leswi hina tanihi masipala wa Khorwisi Shavani hi swi endlaka a hi va tlherisi hi tshama hansi na vona hi va kombisa ku leswi swi tirhiwa hi Department of Health mara hambi swi te tani hi ta teka xirilo lexa n'wina hi xi hundzisela kona leswiwani swa patu leri mi ri vulaku i ra Public Works hambi swi te tani hi ta teka xirilo xa n'wina hi xi hundzisela kona so a hi mhaka leyi hi nga vulaku ku vaakatiko hi va veka nandzu ka sweswo vaakatiko loko va vona masipala va vona mfumo that is van'wanyana va nga fika kwalaya va ku meyara hi lava xikolo ma swi vona so hi nge teki nandzu hi va rwexa ka sweswo hi ngo vula ku ri going forward swi nga va kahle ku loko hi khe ya mahlweni hi ya mahlweni hi karhi hi endla awareness leyi swi nga ta fika swi nwelela ka vaakatiko va swi tiva ku loko hi lava nchumu wo karhi hi nga ya kwini loko hi lava nchumu wo karhi hi nga ya kwini ya loko mo langutisa Mr Xilenge swi tikomba nga ku swilo leswi endlaka ku vaaki va na ku vilela i ku loko mo langutisa ni nga mi nyika xikombiso hi IDP leyiwani ya 2022 to 2026 loko mo ya aka marito lama n'we mi nga matsala aka ni nga mi nyika xikombiso loko mo ya aka page leriwani loko mo ri hlaya mi ya le ehansi le ku na kun'wana mi fikaka mi hlamusela ku the municipality has delivered on its mandate to service residents. However, sustainable human settlement and water provision still remains a priority for the municipality. Loko munhu o va a kha a hlaya papila ra so kumbe na loko no tlhene ri tshahanyana hi Xitsonga aka lava nga koti ku twisisa ngopfu hi Xilungu laniwani ku va ku ri n'wi Mr Xilenge mi tshembisa ku vaaki ku tanihi masipala mphakelo wa mati i swilo leswi mi swi rhangisaka ngopfu amahlweni so loko mo va mi langutisa swa so hi swin'wana mi kuma ku siku rin'wana swi nga swi vanga vaaki va nga koti ku twisisa kahle ku masipala wo hi tshembisa ku ta hi phakela mati hi ku fana na matsalwa lawa mara amatshan'wini ya ku hi phakela mati masipala wu busy wu le ku akeni wu le ku tirhiseni ka mali ya ku tala ku aka tihofisi hala anti loko mi nga la ta basisa ka ku fana la okay aka xitatimende xexo ku hava la xikombeta ku lakuta masipala wa Khorwisi Shavani wu la koroka hi ku yisa mati ka vaakatiko loko hi vulavula hi sustainable human settlement aka sayiti ra hina tanihi masipala mi ta twisisa timhaka ta matshamelo ma vaakatiko va hina ku fana na loko ku pandiwa switandi loko tihosi ti lava ku kurisa miganga ya tona i ntirho lowu loko tihosi ti wu endla va wu endla hi ku tirhisana na masipala ku endlela ku ri hi nga vi na swiyimo leswiya swa ku mi kuma ku tatana ngoveni tin'wanyana tihosi ti teka vanhu ti va veka ka ti-flood line laha mi kuma ku loko fika minkarhi ya timpfula vanhu va fika va kukuriwa so swi tshama ku tshama swa ha ri vutihlamuleri bya hina tanihi masipala ku sustainable human settlement yi va yi tshamiseke kahle ni ta mi nyika xikombiso xin'wanyana ku fana na hi ku kombisanyana ya okay ku fana na timhaka ta ti-RDP ma swi vona hina tanihi masipala a hi nyiki ti-RDP mara la RDP yi ya ku ya tshama kona i vutihlamuleri bya hina tanihi masipala ku vona ku yi tshama ka ndhawu leyi yi nga ta va yi hlayisekile yi nge vi na khombo loko ku tshika ku va na mikhukhulu na swin'wana na swin'wanyana hi swona leswi a ni hlambanya swona kwala ka xitatimende xexo okay loko nge siya mavhengeleni Mr Nkhwasho a hi kombela ku mi nghenisanyana switsongo mi nyika vonelo aka ku mbona onge ntirho wa masipala ku nga va wihi aka mphakelo wa mati na swa rihanyo aka vaaki laha masipala lowu nga kona hi nga rivali ku xo sungula masipala hi woho wu nga le kusuhi ni vanhu loko hi vulavula hi masipala hi vulavula hi mfumo wa le hansi wu nga mfumo wun'we loko hi vulavula hi sineji kusuka kole ka national provincial na masipala va fanele va va ni ku tirhisana hi ndlela leyi nga ta kota ku va yi khorwisa vaakatiko leswi vaaki va swi lavaka eka masipala i ntiyiso i varhumiwa va vona lava loko hi vulavula hi meyara hi vulavula hi municipal manager i varhumiwa va vona hi vona va faneleke va hundzisa swirilo swa vaakatiko ku ya kokwale ka Vhembe hambi ku ri ka province loko ku ta ka vukorhokeri lebyi va byi lavaka lava tshamaka vaakatiko okay mi to yi khomisa sweswo hi tlhela hi yisa emahlweni na nongonoko loko hi vuya emavhengeleni mi nga fambeli kule
tlhela hi mi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Meyara, loko hi nge se yisa mahlweni a hi kombela ku sungula hi mi tlangela swin'wana swa swirilo swa vaaki mi swi langutisa kutani mi va hlamula eka swirilo swa vona. Ku fikela na namuntlha na sweswi hi fambile tindhawini hinkwato IDP va hlamusela ku ri loko ni hleketa ti-IDP hinkwato a hi ya ku ri wa mune va ku hi mandevele ku teni va ta connecta ku fikela na namuntlha na sweswi a va se tshama va fikelela vo hi tshembisa switshembiso a va swi fikisa makumu. Mali leyi tirhisiwaka laha yi tele ngopfu loko a vo teka wa kota ku va budget ya ku pfuna matiko ma hala kaya a swi ta pfuna sweswo but mali swi langutiseka ku yi tirhela kwini la vona va nga kona vona va langutisa business a va langutisanga vanhu ku va fanele va phamela vanhu vukorhokeri so ni problem yikulumbanga swinene yo fana yaleyo loko ti-office kit vonisa leswiya ku ri ku hina hi pfuneki hi nchumu hala wani hi veke hi swi vona swi lava mali yi kona total va ku va nga swi lavi ku hi pfuna. Ya Meyara, a ni tivi loko ni nga vheni nyika n'wini nkarhi wa ku angula vaaki va ri loko va tsala ti-emails masipala wa Collins Chavana wu hlamula switshembisi leswi va ku swi ri koho ku mi ku hi le ku vuyeni sweswi ta lunghisa borehole loko mo ze mi suka a ma ha vuyi a ni tivi ku mi nga hlamula mi kwini. Inkomo mo ni komba ku timhaka to fana na borehole ya le ka Makhasi hambileswi vutihlamuleri bya mphakelo wa mati byi nga bya Vhembe District Municipality mina hi nexe ni tekile movha ni driver ni ya lavisisa xiphiqo xa mati aka Makhasi program leyiwani hi nga aka yona yi nge se kombiwa ni ya swi kuma ku i yini endzhaku ka swona hi tihlanganisa na executive mayor va Vhembe District Municipality mo ni komba ku va le ku tikarhateni hi tindlela hinkwato ku endla ku tiborehole leti a ti direliwile a ti yo sala ku va ti energiziwa ti tikuma ti karhi ti nghenisiwa gezi ti kota ku va ti phakela vaakatiko mati. Ni vulavula sweswiwani ku na letiwani tiborehole ti nga sungula ku va ti tirha leti Vhembe District Municipality yi nga busy na tona sweswi hi vulavulaka leyiwani aka Mtititi nakona va dirilile tiborehole a ti hlwerile ku va ti nghenisiwa gezi mara se ti nghenisiwile ta karhi ta nyika vaakatiko mati nakona le aka Makhasi loko hi ta va hi burisanile na vona va Vhembe District Municipality va hi tshembisile leswaku va ta swi hatlisisa ku va vaakatiko va kota ku va va kuma mati ku sala ku nghenisa timhaka ta gezi leswiya swa ku dirila tiborehole va endlile ne le ka muganga yo hlaya kwala aka masipala hina laha hi vonaka ku hi na ntirhisano wa kahle na xifundzatsongo xa hina xa Vhembe ku va hi pfuna ku va vaakatiko va kuma mphakelo wa mati aka tindhawu leti mi kumaka ku ti na nkayivelo wa mphakelo wa mati. Okay, yeah, Mr. Xilenge, a ni kombela ku vutisa laniwani a tindhawini leti mi kumaka ku swa rihanyo swa ha salele endzhaku mi va pfuna njhani vaaki ku fikelela ku siku rin'wana va ta hetelela va ri na tliliniki? Lexi humelelaku hi lexiwani aka nongonoko lowu ni nga mi byela wa IDP public participation loko hi wu endla hi rhamba ti-department ta hina hinkwato department ya public works health sweswi hi nga ta ti longolisa xiswona ti va ti ri kona se loko vaakatiko va hina va karhi va humesa swirilo swa vona kumbe swidingo swa vona na ti-department letiya ti va ti ri kona ti karhi ti teka swivilelo swa vaakatiko so a hi process leyi hi nga vulaku ku ho fanele hina tanihi masipala hi ya yi endla a tlhelo hi ri hexe hi va hi ri na vona va department aka ti-IDP ta hina ku sukusela kwele masunguleni loko ha plana endla ti-program ti-department ta ti va ti ri kona. Loko nge siya mavhengeleni Mr. Nkhwashi nakambe mbona onge i yini xi endla ku vaaki va tikomba va nga tsakanga aka loko mo va mi langutisa xiviko xa ku fana na lexi yaku xi tlangaka sweswi mbona onge swivilelo swa vaaki swi fanerile kumbe ingaku ku ni mhaka ya priority la vaakatiko va swi tiva ku leswi va swi lavaku
swirhanga i yini sweswi va nga kombisa ku muako lowu a hi leswi va swi vonaku swi faneleke swi rhanga emahlweni mhaka ya mati mhaka ya nkululo mhaka ya to titliliniki hi leswi vo va swi vonaku swi ri swilo leswi swi faneleke swi rhanga ene tanihileswi va nga varhangeri leswi va faneleke va swi teka ngopfu hi leswi swi lavaka hi vaakatiko ku nga vi the other way round hi ku va fanele va tsundzuka ku hi vona va landza va vanhu ku tlula ku va voho va fanele va teka swiboho on behalf of vanhu sweswi va kombisaka IDP na public participation leyi va yi vulaka eko tala a yi lani yi kumaku input ya vanhu tanihileswi hi nga vona vanhu va karhi va kombisa ku nkarhi wun'wana va nyika input kambe a hi leswi swi va ku swi tekeriwa enhlokweni hi vurhangeri bya vona. Inkomo ikhensile Mr. Khwanshu hi yisa emahlweni ka nongonoko endzhaku ka mavhengele mi nga fambeli kule. I tlhela amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka ku akiwa ka tihofisi tintshwa ta masipala wa Collins Chabane. Mr. Khwanshu, aka loko mi langutisa mali leyi nga tirhisiwa ku aka tihofisi letintshwa ta masipala wa Collins Chabane, mbona onge a ku ri hava ndlela yin'wanyana ya ku masipala lontsongo wu burisana na masipala nkulu wa Vhembe ku loko hi langutisa andhawini leyi hina hi tshamaka yona vona onge ka ha ri na vusweti ngopfu se hina hala ka masipala hi khume 200 million why hi nga mi nyikinyana 100 million yi kota ku sungula hi lulamisa swin'wana swa swilaveko swa nkoka swa vaaki a ni tivi ku mi swi vonisa kwini n'wina. I ntiyiso ku ni mhaka leyi va nge i diversion ka timhaka ta budget ngopfungopfu loko ku ta ka mhaka ya ku vaakatiko va kombise ku laveka ko karhi loko hi languta masipala wu na kwala ka 400,000 wa vaakatiko lava vhela va tikombaka ku vusweti bya ha ri koho swo tala leswi va swi nidaku ku yelana ni vukorhokeri swa ha hlayile a ku ta va masipala va ringeta ku va cinca ti-priority kumbe va ringeta ku kombela eka nkwama hambi ku ri National Treasury ya nghenelela loko swi fanerile ha swi tiva ku sweswo leswi mfumo wu le ku tsemeni ka mhaka ya mali ka tindhawu to hlaya kambe ngi va ringetile ku at least va kombela hambi ku ri ka xifundzankulu xa Limpopo va kombisile ku Department of Infrastructure tanihileswi ni nga kombisa ku mfumo i wun'we ni loko hi languta ni vandla leri fumaka i rin'we lero a swi fanele swi olova ku va va kota ku va va vulavurisana va kombisana ku va va endla ku vaakatiko va eneriseteka eka leswi va swi vonaka ku ri priority ka vona. Okay. Mayor, a ni kombela ku ta ka n'wina mbona onge a hi xilondza aka vaaki ku va loko va langutisa xiyimo xa vusweti na vusiwana aka Collins Chabane lava fambaka hi le nhoveni loko va lava bebutshunguri mara va vona miako lowukulukumba ngopfu na mali ya ku tala leyi nga ku tirheni ku aka tihofisi letiwani a xikarhi ka vusweti lebyi hinkwato mi vona a ni tivi ku mi nga angula mi ku yini ka sweswo Mayor. Mahaxi timhaka ta ku akiwa ka tiofisi loko hi ta sungula hi 2019 tanihi laha hi kombeke ha kona aku sunguleni hi vile na ku burisana na vaakatiko hi aka public consultation vaakatiko va va na nkarhi wa ku va va humesela mavonelo ya vona ehandle ku nga vi na wun'we loyi a kanetaka timhaka ta ku akiwa ka tiofisi tanihiloko swi bumabumeriwa vanhu va swi tiva masipala wa Collins Chabane ku a hi na ndhawu yo tirhela kona ni vulavula sweswiwani na ti-councillors na ti-officials va tirhela a timovheni ta vona leti a va fanele ku va va na tiofisi va korhokela vaakatiko va lava hi vulavulaka hi vona loko hi ta aka mhaka leyiwani hi ta kuma ku
loko ho swi hlela kahle hi le ka nguva yin'wana i nguva ya nhlawulo lembe leriwani hi nga aka rona ku why swi titimerile ku tshaka la kusukela 2019 swi ta vumbunuka sweswi na loko mi karhi mi xiyaxiya laya aka nkandziyiso van'wani va lava mi kuma ku va nga rhangela ku lulamisa vaakatiko lavaya swa tikomba ku vo lulamisiwa hi lava mi kumaku ko ve le ku ti ringeteleni ka tilaki ku va na vona va kota ku va voteriwa aka mavandla ya vona ku nga leswiwani mina a ni nga lavi ku hi huma aka timhaka ta ku vulavula hi vukorhokeri bya vaakatiko hi endla onge byi tsandi ku va na mati ku va na titliliniki hikokwalaho ka tiofisi xivangelo a hi xona. Okay. Mayor, a ni kombela ku mi vutisa xivutiso xa ku hetisela mi vhemba mi katsakanya ni nga ku mi songasonga nongonoko ku na vaaki lava mi kuma ku va vilela hi swilaveko swa vona mi kuma ku i khale swi ri aka IDP kusukela loko masipala wu sungurile na sweswi a swi fikeleriwa a ni ta ku mi kongomisa marito aka vona aka muganga leyi nga khumbeka hi sweswo. Hi ri masipala wa Collins Chavani mo ni komba ku hi tiyimiserile ku va hi endla leswaku vaakatiko va hina va kuma vukorhokeri lebyi va byi dingaka. Hi tlhela hi kombela vaakatiko va masipala wa Collins Chavani ku va lemuka leswaku va fanele ku va na vona va hoxa xandla aka ku humelerisa ku navela ka hina na ku navela ka vona hikuva va hakela tihakelo leti faneleke ku va ti hakeriwa aka masipala leswaku hi tlakusa nkwama wa hina tanihi masipala. Loko nkwama wu tlakukile swi ta endla leswaku na mphakelo wa vukorhokeri wu tikuma wu karhi wu antswa hi malembe hi lexi hi nga kombelaku xona aka vaakatiko va hina. Meyara hi khensini swinene meyara wa masipala wa Collins Chavani na mutivi wa tipolitiki nkulukumba Khwashu ni mufambisi nkulukumba Xilenge. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Riperile.